Özbek umutlar mana biz ham qo'shilib shunday. Batkenlik tuğanlar sizler bizlerde xafa bo'lingizlar, dangal turamiz. Mana shunday qilingizlar. Başlayalım syomka Jigul'dan başlayalım. Давай. Başlayalım. Ha geldi amaçlar. Tekrar bu atar belki. Baksır kılıçper. Ha. Ustoya. Vallahi jolu. Assalamu alaykum hurmatly mekendeshler. Ko'rib olingizlar, bu жерде biz hozir maqsad ayılı menen arqa ayылынан ортосунда турабыз. Борбордук, ha? Бул жакта элдик көзөмөл, урматтуу мекендештер. Эл өзү көзөмөл деп атат экен, биз өзүбүз азыр көрүп калып токтодук. Ушул акаларыбызга, ушул агаларыбызга, ушул жердештерибизге баардыгына Алла разы болсун. Бизнесмендердин жана башкалардын бүт буларды азыр коноктор текшеребиз дешти. Az tekşersinçi. Сурап атасыздар да, мына айдоочулардан. Adamlarga anam va Kırgızistan'ın lideri Odahan Kimsen Bayışlar şunday xalatlik taqamoqda. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizler ha kim magan bir iki kim starşı? Mana shu 4 ayolning yigitleri. Yoshlik, do'stlik, arqa bir. Bu yerdan Borborlikdan bardigi jiyilib, va aktivlar bilan turib, bu yerdan kelgan kontrabanda u yoq bu yoqni qatorlar. U yoqda TVda butun gap bo'layotadi-ki, mana shu o'rtadan chiqib ketayotadi ekan. Bo'ldi mana kontrabanda. Bizda unaqa narsa yo'q. Mana 4 ayolni bu yigitlar turib, chiqqanni to'samiz. Hech narsa o'tkazishga harakat qilamiz. O'tkazmaslikka. Aha. Shuni Daga. turib, mana Assalamu alaykum. Kırgızistanlıklar, Allah razı olsun kim yardım berip жатқандарга. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mana bizdagi özübüz 4 ayıldan elleri özübüzçe mana şu kontrabandani to'xtatish uchun mana shu kunda kuni chetda turamiz. Mana borborlik tuğanlarımız chiqib kunda ikkita очередь менен 4 ayıldan adamlari kunda turamiz mana shu yerda. Ki qaysi mashin o'tpasin to'sib жатабыз da. Tushunlikli. Harakat qilamiz. Neme avlar men sizlarga so'rab berayin. Bunday so'rovga to'g'ri tushundingizlar. Bunday el sizlerni tushunadi o'sha olib kelganlar bundan da ham qarapayam xalq tushunishi mumkin. Belki kontrabanda olib kelayotganlar sizlarga emне yo'q bunday. Sizlar qanday narsalar bilan bunday chaqilib o'tasizlar hozircha? Situatsiya qanday? Situatsiya Allohga shukr, mana shu 4 ayol bir bo'lib turib, shu harakat qilmagan jabr ko'rdik. Tojikistonda jabr ko'rdik. Shunga hozir harakat qilib turib, mana shu Tojikistonda shu narsa bo'lsin, mana spetsial provokatsiya bo'lsin, bizni bir-birimizga uyushtirib qo'ysin deb, biz o'zimiz bashdan turib ichkaridan past-pastdan nechta narsa olib turib, o'zimizning elimiz narsasi keyin jetadi, guruhimiz jetadi bizniki. Shuni harakat qilamiz, u yerdan muomala qilib turib, tovar baravot bo'lmasin deb. Shunday masala bo'lsin dedi. Hozir qalam deb turamiz. Mana elder yaxshi tushunib qolgan. Bordini to'sib, jeng mashinalarini da to'sib, cho'ng mashinalarini da to'sib ko'rib jetamiz. Ana hozircha Sprinter, Kamaz hech qanday o'tmay kontrabanda sizlarga anday bunda to'sqoqlik bo'laylik bak. Anday uchirib kaptalni lekin birinchi kuni bo'lgan. Birinchi kuni turgan bollarni jana organdan kelib, jana boshqalar kelib, izichi olgan biz o'qib qoldik. Chaqirib, mana oga da tushundirganmiz. El menensingmi? El menen. Znash bizim ballarni chaqirib bak. Bizim ballar kontrabanda ushlasa, Surak'a chaqirib olardi. Surak olib ketdi-da. Biz o'qdik ana shu. Anani ularda chaqirib shu tushundirib qo'ydik. El menensingmi? El menen. Mana ballarni chaqirib bak. Если biz kontrabanda ushlasak, telefonda chaqirib ana ballarga salib beramiz. O'rtoqda kelsin. Alardın işini sizler qilib o'tasizlar. Bunday aytganda. To'g'ri tushundingmi? To'g'ri. Sizler ört chiqar, bunda pajarni bo'lsin deb oldin ola harakat qilib o'tasizlar da. Qosli pajar emas. Onday. Ha? Onday, o'y shunday. Tushunib o'shunday Zaynab ularning o'rnidan emas, ularga jardam bo'lib chiqyapti. Ular o'zining ishi ko'p. Ular hozir shu qaratgani keltirish uchun ular o'zining ishi hozir zanib. Hech qanaqasi. Shuni jardam o'tib, elni baldari yig'ilib
Yordamga chiqib turib, o'zimiz anaqa qilyapmiz-da. Biz eğer uçtasak, Aha. biz bir gana özümüz seçmeyiz de. Organ Bizde seçelim. ayıl bir var, ayıl hükümet var, Ava. yaşlar var. Oşulardı çıkırıp okşu. Hatta nemeler var. Samasutimiz, şu organ alalım. Şimdi- O organ adamlar, Biz oşularda aksiyon geçer. tutatağızda, Ha. misal için jeglikli kenişten, misal için aylık kenişlerden. Her bir ayından 6 odan şeylangan olsa, bardığı talqı kılıp, çeşim çıkar bir diyelik hükümet bardığı için. Түшүнүктүү. Бардыгы менен сүйлөшүп сиздер кесиптешип анан кийин ушул жерде бардыгы силерди билет. Түшүнүктүү. Мен мисалы сырттан келдим дейли. Мен ушундай спринтердин айдап келдим. Мен ошолордун жооп катары. Ошолорго сиздерди азыр түз эфирден көрүп атат көпчүлүгү. Кайрылуу жасап койбойсуздарбы? Сиздер алар чтобы бул жерге келип жабыркап калбас үчүн алдын ала билиш үчүн эмне кайрылуу жасап коесуздар? Кантесиздер? Эмне деп айтасыздар? Biz aytadigan so'zimiz shuki, tojik tug'anlar bilan yaxshi ish bo'lmadi hozir. Aha. O'shaning uchun biz Qirg'izistonga qayrilamiz, biznesmenlarga yuk olib kelmasin bu tomondan. Tushunibdi. Aha. Biz ham harakat qilamizki, bu tomondan yukni chiqarmaymiz. Bundan bag'iga toki zamon tinch bo'lmasa ekan, biz yoshlar mana shu 4 ayillikka 4 ayildan hech qanaqa yuk chiqmaydi. Bravo. Biz 24 soat turamiz. Урматтуу мекендештер, түшүнүктүү болуш үчүн кимде ким Бишкектен чыгабы, Оштон чыгабы, Тажикстандан жүк алып өтөм же жүк алып чыгам деп алдын ала ниет кылып келсеңиздер, ушул сиздерди көзөп турушат. Урматтуу мекендештер, алдын ала ушулга сиздер барбаңыздар. Алдын ала көрдүңүздөр, өздөрү айтып атат, убара болуп калбаңыздар. Банкрот болуп калбаңыздар, алдын ала түшүндүрүү иштерди ушулар сиздерге намыска келели кичине. Бир аз намыска келели. Бир аз болсо да ушул 4 айыл, 5 айыл жабыркады. Урматтуу бизнесмендер, ушуларга көмөктөшүп лучше жардам береличи. Буларга үстүнөн наез жасаганды көрүп аттык. Жана башкалар кылып атат. Силерге ушулар жардам берип атат. Чоңдор жана башкалар, бизнесмендер бардыгы. Угуп коюңуздар, билип коюңуздар. Арка айылында биз жанакы күн 30 апрель күнү эсептеп кеткенбиз. 8 автозаправка күйдү деп айтып атасыздар. Biz 28'di tartıp sizlerge çıkarıp bergenbiz. 28 zapravka, biznesmenler zapravkalar küygön. Büt kontrabandanın zapravkalar oşol жерде турат арка айылында. Ошонун артынан көпчүлүк ушул ситуация болду. Арттан карап, не болуп калды? Текшерип койду. Биз азыр түз эфирге чыктык. Кимде Facebook болсо, Boldu. Tajikistandan juk çıksa uşul jol menен ketет да. Bizde bir ele yol var. Tajikistan'dan çıksa şu yol menen barat, Batkenge barat. Азыр буяка кеткен маршруттарда токтотуп атасыңарбы? To'xta, iki jaka ketib. Эки жак тең токтотуп атасыздар. Ya Batkenge çeyin tosat da. Bizden ötkenden keyin daha ballar var. Başka ayılda ballar var. Ular daha tosat. Batkenge daha tosat. Өтөлбөйт. Кармагандарды не кылып атасыңар? Товарларын. Elge salabız. Эл кандай чечим чыгарып атат ушул? Буга чейин кармалгандарды. Yani elge barıp салсагынан өзлөрүнө. Анан баягы тааныш билиш болуп да чечилип кетпейби деген суроо да. Турган урок тааныш билиш жок. Жок, ояка барганда Жок, ондай да. Болбоду, а? Эл өзүлөрү чечишип алат. түшүнүктүү. İngilizlerge akalar.